babe Ibu Sugini Abu bapak iki mawas sedulur ya wong tuane Amira remaja kanggo kaku ketemu maning karo wong iritan. Kok dingin ritual ki bisa nendongol kayak salan download ta priwe sih? Download ba kowe nek kitane sing komputer. Sapa Kakang, sapa Kang? Kang Manan. Rika sih ngutik-ngutik bae mau Kang Manan mah demenane kita kudu Kang Blentot. Kenal? Ya demenan pengeninganan. Langganan pengen. Biasa bakal Kang Manan karo kita masurmi. Apa risurmiku? Ya biasa Kang kasure dami. Wayang dik-dik ya. Kadang-kadang makang sewu seket. Apa sewu seket? Das mah disungsep ning ngawu, bokong mah ditaruh ning suket. Jadi ID. Apa gara-gara udute durung teka tak disajene durung komplit? Dudu masalah mangkonon Kakang. Kok dingin. Apa sih Kang? Sira nang apa sih dik-dik bae? Nang apa sira dik-dik bae? Gatel karo Kang Manan ta surmi. Dadi mangkenen. Apa sih? Ritual mau sing diundang bidadari ke nangapan dongole sira. Kakang. Wong undang bidadari ku ora gampang Kang Mas. Maksude? Sampean undang bidadari sing krungne kita. Nah, ya jelas salah sira kita kamene-mene ki. Dia perlu apa tuh maksud apa sira? Nang apa sira kukur-kukur bae? Gatel Kang. Mene te kukur irang. Meng pengen bae di. Rangsang ya. Ora em kok dingin ning kene ngomong copot ya susune krungu sirane ku. Ya wis mangkenen. Sira ki beli diundang mene ki kenapan dongol-dongol. Ya betine ngono undangane tekan ngarepan lawang. Oh, sirana pertemuan. Iya karo Kang Manan wis janjian. Oh, duwe gendakan maning sira ki. Duwe papih maning. Kenal beli karo majikan ayo. Ayo siapa majikan darane ayo. Ayo siapa yo? Ayo kelingan beli ayo. Bapak. Siapa kana? Masa kelingane bisa tua. Tua gak kayak kan payuan gini aja. Bapak Babeng. Lamun aku ngomong makang Bapak Babeng ku pengene gendakane kita kono. Sing bener anak rabin aja sembarang aja lalawora ngomong. Ini rabine kuling rebut si kita kono. Iya teh sumili. Sedurunge kawinan karo rabine ku temenan karo kita dikit. Weru beli anu nembok bapane Kang Babenge. Iya weru ning ana. Resmi anu mah. Malah setuju mah karo kita. Apa maning Bapak Maum kenal beli karo Bapak Maum. Bapak Maum. Iya. Ibu beli dulu. Bakal jiwaki kita dua pangan duit teh. Brol-brolan ono. Brol-brolan Bapak Maum kok. Lah berarti sira ku cake saban wong ya distinge. Iki sembarangan Kang ajan kaya kene kepengene mayu ning ana. Sira duwe gendakan. Duit dong. Gimana gendakane? Ada nyusul mene. Juragan Udin weru. Oh. Weru Juragan Udin. Pengene ku karo kita kudu Kakang. Ari kudu ngomong mah. Tekang Juragan Udin gendakane sira po nenek. Pengene mah karo kita blek-blekan banget kudu Kang kari ku painduk 3 kilo. Kari ku paiwak setengah kintal. Walah lu. Belum gendakane coba. Ya wis engko ki, anak gendakane kita sing paling ganteng gini Kang. Coba kayak apa? Sekian Mak. Bos Juragan Udin kalah. Siraku kelambine Bos Maub ya kalah. Kalah 35 kelambine siraku ya tik-tik bae ku ya. Aduh sembarangan bae. Mas. Dindang. Temenane nonok sing paling ganteng, sing paling sayang. Mini Mas. Iki nonoknya dirayunin aja blentot. Apa sih?
Ako di siraki menega. Apa Siraki sih unti kan? cilik teman kencing manis ya. Aduh, di kami sembarangan bae hari ngomongku. Kalesan wong temen beli kelakon. Ora baik ga. Kasetrum gini cilik gini. Coba nanti gendakannya sirah naik kage. Mas, mini Los mana balik? Mas. Nun, kok dikit lagi ngomong celana. Lah, kita siapa sih Mas nganggo celanaku, Mas? Tas uyu. Awas bokatan dirubung semut. Nanti wonge. Andi si Kang Mas kita kasih paling ganteng kaya tuh. Pokoknya mat cilik tapi nyonggeng barang segedeng gini. Manan. Nubang senggol untuk peralatan panggung ditunggu di sumber suara. Peralatan panggung ditunggu di sumber suara. Ini kan temenannya kita wis teka. Awas Kang keceplos. Aduh. Ya Allah Kang, tiga aku ganteng temen. Ada apa sih sedak udah kakakku sedak. Dingin. Geneng sikile sayantok sikile setan nolorok. Bedak aja berisik. Aduh. Jadi wong sing arep jemput sira sing janjian ning kene kikin wong Iya. Kin gendakan anyar Semono ganteng Iya sing rebutan karo Kang Udin ku. Iya Kang Udin nakalapi wis kudu menan kita magantengan. Aduh, maningan ya. Nok maning nok ada. Aduh, enak. Enak sih orang enak. Sabet gini. Maning. Aduh. Akeh bocah cilik bukan mugrim. Aduh. Ajar apa jajan ning depan wong pirang-pirang. Per itu. Barang apa pengen dik aku ya. Iya maning. Wis makanan. Jelas sirake wong loro, batu sandungan gini buat wong loro ki. Sing ngalang-alangi Orang ritual. waktu beli. Iya, dulur watu maksudnya Pak. Paribasane sirake sing ngalang-alangi acara kian ki. Beli ya kan beli kalang-kalang berapa kita mah? Aduh. Si diundang bidadari kenapa dongol sira berarti sirake beli diundang los balik los. Kita ning ngomong alame. balik. Iya, balik los sing alame. Kang, kita Apa? menek ongkosan. Iya, kita kemana nganggo bensin. Bakal ngomong kita balik ya kudu ngupay ongkos. Aya karuan. Di kokos apa mene? Aya di Mari kokon mau pimpinan. Oh, bibinan. Iya. Di alamat anune mah. Ya dipai bagai nyasar ga. Ya wis mangkanen ya. Iya. Wis mangkanen aja kasuwen, sira los balik ning alame ning asale ya. Nurut beli. Gelem sira kudu gelem. Aduh. Ya wis, karikeun Ya. mah kita ki nurut bening sampean. Nurut. Bakal lawan sira tak ajian sirna sing tempatkeun sira ya. Aja Kang. Aja ya. Nurut beli. Nurut Kang, nurut. Ayo balik dok. Sing penting mah dipay ongkos ya Kang. Iya, dok. Masalah ongkos ya wis los mana lurut dewek. Nurut dewek, Ya, Kang. bari balik bari liwat majikan ngajak lalen udu derekan udu debuyut kono. Oh, Dut Samsu nek durung Iya, teka. los mana lewat udut mana ya. ese ya. Nang pengantin kok kesedia Samsu mah tenang bae. Gara-gara kok kopek pe si bocah. Katel Kang kopi kesemut lulu. Jorok masa iya susun jero nek kaos kaki. Paling ngasal-ngasal. Kartu gak Kang di kamu. Wis kakek. Balik. Iya. Oh dikit dok, boleh kartis dikit dok. Aduh, iya. Bapak Babing, kita narep balik jaluk ongkos si Gaang Babing. Kartis, Itu kartis. Bos Udin, Nak. juragan. Nak. Jaluk ongkos si Ganolo Nak. kayak pengen balik. Oh, koplak. Halo, apa sih Kang? Sira ngomong ngeten-ngeten kebletengan ta. Aduh, kita ada ku lagi larai gitu. Wis kakek balik los buat beli keburu pokok ambrol ning kono sira. Abung dikit kan, Mas? Mas. Kakek balik. Abung dikit, Mas. Kok dikit kita Ah, pengen. coba. Ambung kan, Mas? Balik beli. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ajian sirna hakan makhluk kang loro kene. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi razaq. Allahumma firma razaqtana wa qina adzabannar. Allahu akbar. Aduh, kok dikit. Aduh, kita ketagi lagi, Dok. Dok, tagi sedok tagi. Ayo Kang, ayo Kang. Tagihan. Aduh, meleting aja nih kene. Balik beli. Ya wis kita deh balik ya, Mas. Terus mana balik? Sampean Apa pengantin lewat. sampeannya balik beli, Mas. Yang orangnya balik ya. Oh di Sherlock ya. Oh nabi ketemu legok. Dadah,
ngaji blentot sing blesak dewek. Ya ente blesak gara mbak. Akeh sing seneng. Di sekana ya bos maaf karmu Mana mah bos buat beli apa bos mana maaf los kaya ke dong. habis balik. Karo juragan udin kemendikan harap ngupaya Anak kos bae ya. huru hara huru kaya. Pengantin bature pengantin iku arep ngupayang. Hei segesek. Aduh. Beli balik. Orang katanya begitu kan dibuka. Ayo Pak dibuka Pak.